Nangya kongam sang nga basan sringi dirigi gamchen yin tuna la MacBook Pro la ni handa kuchu taje ki logle ko la ngode che yi ane dinal khari yo wada ane digi khejo khari ga ri ba che ane did mixe che anda khari yo sena dinal la shongse de anda yapa ni anda jibi niga ngapchu ngatu chewati ane yapa ni shibja geju la ni anda dinal lu yore ane di MacBook Pro di ni don judu logi thön de resha ane anda ni don chebde na la anda MacBook Pro thön sawa de la anda touch bar che ane USB type C yo che wondro chre ane ni don anda ni don chubne la ane ni don chudu loga chi thön nyogo thön kimsen de khari sena ni don chudu na la ane anda USB ta USB 3 ki port yore ane anda HDMI ki port yore SDX card card reader gaji port yore ane headphone gaji yore honchine ta di mixe this la tani ane anda ni don chubne lola ni don chudu loga chi MacBook Pro nyogo kimsen de ro chre laptop de shesha de sola sharwa andina kari yo jara honda stener nasra andina tarkush ligitu ra targu ring thajush ligitu targu ring extension che chudure andi adapter thava ligitu dinyamdu adapter thava tu and the power adapter ati dia so targu ring atang wena di kare re ra ani shaba andi khabdu gora de gyu wena andi this gyu chugure che the max f2 le max ft and khajora honde thön sara de ni don chudu logi tingwe de la max ft kha loga re di ya ni don chudu loga che ani de la handa mi se khari sena cho ni ga la gyu chore honde shaba andi na shugu de leg do documentary jo and Apple ki namdo ta amang sin yam le ora ready to Apple gaji logo yo che she da de she che ani di project kan stang go me da ani handa on che dan kan de shi go me da an khari gal changwa da kun je de she da shi sha shu de na la ani de ni ro shi sha Apple ki logo stu logo sticker the keyboard dila ani anda kunje ki anda thön sawa dila anda ni don chudu logo chi thön anda keyboard dila this mixe ya wo sha kunje ki anda te ro mixe da stu ani keyboard dila ani anda power button chira hondi ani keyboard na la hortu on chero on chedu go to ani laptop shamba anda dingyo gi thön tu zero hondi zule di kyo ga yore khaisna dina anda solid state la ni yore solid state la na di anda hard disk yora hard disk di anda 먼저 디나시오 말에 안다 남규기 traditional hard disk 요라 나로 아니 city 도시 코르고레 온디기 아니 드저 쇼 사기도 디 solid state 디 카서 pen drive 네시레 아니 같이 또 남사 칸 second position 고마서 남사 월 같이 해다 아니 파스테도 고도 교고세 시에다 아니 냥 직간다 application 디 모두 고도 백 교고요레 디 온치니 아니 믹스 스타디 solid state 녀고 있는데다 아니 안다 현사원 녀고 있는데 직디레 screen 디 안다 15-inch screen레 the MacOS 10.12 che ani 2.2 GHz Intel Core i7 che 16GB RAM yore RAM khazu manga yona ani tuzu chigla ani anda application mangbu che wa ina andi kangi thik mare ga de chig mare hondi ge ani RAM mangbu ko ed khechum bushre ani graphic Intel Iris Pro GB chig ta chega stu anda de chiro ani storage GB shibje gejure ani anda GB issues in consulting la ti chisa do and the operating system that the lura on the test so on the GB shibe gejure and the Apple Care protection lash new Apple Care protection the Apple Care protection and cap Apple Care protection the new way the higher sana and the logic and the ganga dose warranty dose le ora ani ande ya loni ande gang go na Apple Care protection the new ore on the new way na lossum dress warranty ragre and the como tonda chup shi ne chin ko zu tu and dose sha konze di and lossum gaji gangre ani the new to na yabo re hansla and Apple does a ring the and chala di thola draw ina ani ya proson chung re do lelo to thola du ma re on the che ani dina and the pre-installed in the apps and the mangush league pages la da dun sama league and the keynote la da the Microsoft Word gaji and this do Word the Excel da dun sama the dina la Apple gi na ani pre-install and the pages la the numbers la the keynote la da dun sama yore on dun sama the chig la ga chig jing ya sig re pe dang dang che da do re on do che
Ani shamba dendo chiresha. Ani digi and the keyboard dendo sira. And digi sur de sivaina. The USB 3 che HDMI full kajiredwa. HDMI port che full resha. Odi display chilo tengoina. And SDXC card che. And the headphone jack che. And under the USB 3 port che Thunderbolt need2 and MagSafe 2 ga point chera. And laptop diki battery the show ina battery the and choose chukchis ta tangar sigitu tinala da ponche ani speaker di dela do and power te hoina power te sa di che and di chho dikhao dine dire thago ya ko magnet re dila marja dojo ta kan theng do ko pe thago ya de dinala the hard disk log the OWC ki aura SSD upgrade kit le to didinyo thona ani khora compatible che ani dinala ani handa choose dime ta and khache ga choose khache de ro khape da don samal lig to dinala the message khadu sena hard disk samma se dinala ya hard disk nalogi hard disk loser ji ra to adidi message resha adikhai sena shuma yang hard disk tenen 256 temba ina on dinal lo etu dinal lo ani dinal 480 di dinal lo ro on do sha adidi ya external hard disk storage phuchada yore odi ya message resha khuje dilo ani dinyam do anda USB 3 gi tarbush li do USB 3 resha ra ani high speed yore yobo yore ani external hard disk de uno ra phen to yabo yore shamba ya card chugu nyoina hard disk chugu nyoina ya hard disk sha sa mention ha do ya slot sa nyo de ora andila thambo ne lig do and tuje di and Apple ranking approved resha and under the for a mid 2013 and later MacBook Air MacBook Pro with a retina display che do resha de odo resha and digi khonze de gomo tonda shipchu sheksum da ke ja guchu gogu thisha tadingal and tonda sumju sobdu da sum sobke la raso ti kunzuki Apple ranki ani and install she tinala ani and digi warranty be award chi mare ani Apple ranki and the store ki rank kunzu service center ranki and install chi re dila onsin ani hoja and warranty to me chaya da de no yo mare on to shesha on to shesha and 3 ki and Apple MacBook Pro and nidon chudu loge ji ani and nidon chubdi lola nyoe ki ani gyumzenti ani tendo chi and the MacBook Pro and the twin sawa the don't chubdun logo twin sawa de la USB type C ma shomare USB type C ti and kang sum re ji shire jore on du ma on de la ani converter nyo re nyo do saw show shre do so thewa show chagre on de kang zun de nyo re on zo la and the system mangchi and hard disk to in mangchi USB 3 ro USB 3 da USB da ani and the HDMI port da den samang on zo and chala yo ra on zo la onchen ani and the USB and the MacBook Pro twin sawa de nyo and sama converter nyo re and Thunderbolt do in a Thunderbolt kaji hard disk de yoro on do chaza antina do mare and ya de la converter logos nyo re advantage and disadvantage ta ni de de re and de concept de bomchi da tonda tuchu de ni la khazon shi ni tinya shui on do chre la so ani trigi ani nyantun de tendo chi ani nyantun de nyewu chona hinjim like ta share chiro chi ani digi and kheje and the dikon and mangu sewona ni ke and the wala description na la and links stay here Amazon gaji on dina si darwa ani dinen siwa ina ani and digi ani and Amazon ki na lo la ani and dina deshe digi ani review mangu share re and nyonya do zigi ani kangye khari yo ta ani digi kheben khari yo chi ra on the chazan dina share ra ani on do shna ra la so ani thujena ani phyo jalo